Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisang kapasalamatan para king kanam ay anibersaryo ning radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Ing kapitong anibersaryo ning radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Antimurin pagmasusyantaya kaniting aldo ing kasyam ayaldo ning novena parangal king Virgen de los Remedios para king kana mapulot anam abanwang anibersaryo ning koronasyon kanonika. Pakyabetala karing panalangin tamu kaniting banalamisa ing kapasalamatan at ring kapagnasan ning radyo ning kakatamong Arkidiocese. Kambeda ring talapagobra, ring talapakiramdam, at ring mamye kasaupan, kaniting kapitong banwang anibersaryo ning radyo. Ing kakatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunane ning lubos kagalanggalang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagining pampo ni anak, hapon ng Banal na Espiritu, Amen. ing kapayapan mantabi kay kay. At keka antimurin. Kailangan kapatid, si Chantal rin kakatang kasalanan, matamang maging karapat dapat magmasusi kariting banal a misterya. Ginong Jesus, iking mayupayang Diyos at prinsipina ng kapayapan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, iking anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, iking ama ng may katawan tao at ningning na ningigpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at yung pangapataw na rin kasalanan tamo. Idala na katamongan sana, kimbiye alanganga, Amen. malalangin tamo. O kinumi Yesu Kristo, binyeme kay kami, Maria, ing sarili mong indo, bilang kay kaming indo, ban ingata na kami. Kapamila ng kayang saw, anting metong indo, milaw kami sana, king kay kang obrang magligtas king yato.
Itiadon mi king kapamilatan ng kinumi Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibigyan po magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu. Diyos, magaman king alangan ka. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo karing tao Korinto. Tungkol naman karing etalasawa, ala kong tingga pakautusan iba't king Ginoo. O nang ibiye ko ing kaisipan ko ang timong karapat dapat aapag katiwalan nyo, uli na ning lunos na ning Ginoo. Uli na ning kasalukuyan na kagutgutan, isipan ko king masanting ing manatili ya ing tao king sadya ng kabilyan. Atin kang asawa, nung atin, mo susisyan ing pamakyasawa mo. Ala kang asawa, nung ala, nakalalawi pang maging asawa mo. Nung may kasawa ka, kadi napat pamikasala. At nung indalaga may kasawa ya, yan naman di napat pamikasala. O nang lalo kong buri, nung aligtas da kayo karing aldo problema, na nimbyeta alasawa. Kapatad, itiya ing buri kong sabyan. Ditak na ing oras ang makatagan, at manibat ngeni, kailangan lang mabibye ang timong etalasawa, ding talasawang lalaki. Detang manangis ang timong na manangis. Detang matula ang timong matula. Detang manyali ang timong rabandi in selira. Detang negosyante ang timong alang pansinting negosyura. Uling iting yato, king kabelya ng ene magluwat. Ingamano ng Ginoo. Salamat king Diyos. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Makiramdam ka o babaying maging reyna, tingiran mo kakong amano. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Kaya kang kamag-anak at kabalen, kaya kanongan kalingwan. Bustan ang legwan mong tagle, yang pagnasa ni ngari, yaing ginumo, inya pamintuan me. Makiramdam ka o babaying maging reyna, tingiran mo kakong amano. Ing prinsesang king palasyo, manok na nga nalayang kapara king kayang legwan. Ing imala ng susulod, may gawa king gintong sinulad. King malago ng susulod ay malan, makanyan din king ari tayran. Alalayan dering kayang damas, amirap mo naman king aring marangal. Makiramdam ka o babaying maging reyna, tingiran mo kakong amano. Mirasla kang benintula at saya, at dela no king palasyo ni ngari. Ringa anak mong lalaki, karimpi pumpunan mo, ilang manalili. Gawan mo lang mamuntukan, amiral, king meto, ketawan. Makiramdam ka o babaying maging reyna, tingiran mo kakong amano. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Inginu manatili kay kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king mayap balita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Linawi na lang Jesus ding alagad na at ngana, mapalad kayo, ikong pakakalulo, uling ke kayuya, ing kayarianing Diyos. Mapalad kayo, ikong danupan ngeni, uling mipakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikong tatangis ngeni, uling mipaligayan kayo. Malapalad kayo nung pikasaman na kayo, tanggian at pamakirinayan at
panyabyanan mayap, uli na ning anak ng tao. Tungula kayo at magsaya. Potang mapalyari na ita, uling maragul ingablas, ang makapanaya ke kayo, karimbanwa. Makanyan kabuding depat da, ring karelang makatwa, karing propeta. Oneng kalulu na kayo, ikong mabandingeni. Tikman nyo na ing kanwanan. Kalulu na kayo, ikong ating labis-labis sa pagkabiye. Uling tumanop kayo. Kalulu na kayo, ikong magsayaking tula. Uling tumangis kayo. Kalulu na kayo, ikong pupuryan da ring tao. Uling makanyan mo naman, ing pamipuring depat da, ring makatwada, karing etotong propeta. Kapatid, ing maya pabalita, ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Patambiklat halang pakiramdaman dening aman tamong beatitudes, bala mo makayaliwala, uli sigurong aliwata panlalawe. At aintindihan tala rin dening sinabi ng Jesus, nung lawan tamo, ing kayang panlalawe. Di natangya para bang kanita, mangat mo, katma nakatamo, king kaligtasan. At balo tamo yung kaligtasan na ini, nadarala na, pinumpisanan pero paninayan tamo yung kaganapan. At kapag paninayan tamo itang kaganapan na ita, di nina nakatamong warning. Ining presentation ng San Lucas, karening beatitude, at ilang kayabi warning. Potang kakit kay Ate Shobs, no? Ang lagyo na kasi Macaria. Mo rin sabihin ng Macaria, happy are you, Macaria, Macarisms. So, potang sasabihan tamo, yung kaya katampan lalawe, potang ikita mo, tinod ka, dakal ka piban dyan, sabihan na, kasaya mo, Yung Jesus naman nasabihan na, makalunos na ka nga, Kaya, eta mo, lubusan akwa, ita, wabat kaya makanyan, wabat kaya makanyan yung kaina, makanyan yung kayang sasabihan. Muna, siyempre, itamo nga balo tamo. Hanya may nga binyag tamo. Yung inawad tamo, yan pining kasalpantayanan. Kasalpantayanan na mamye biye alang angga. So rin panto ng tamong biye nga ita, alang angga, kabang at syuta pa kahit king yato, palubusan ita. Huling ikanagana, miyangganan. Dindam tayo San Pablo, king mo munang pamamasa, na makanano sinabi na yung yatong iti, magluat, at inyang kayangganan. Imbalo tambi, yapin itang ating kayangganan. Pasalamat tamo, di natang ingapong ginutirwana nakatamo, king biye alang angga. Ing biye miyangganan. At tatanda ng kipay itang metong quotation, iba't kang Karl Rahner, sabi ng makanyan, in the insufficiency, in the torment of the insufficiency of everything attainable, we come to understand that life here on earth is an unfinished symphony. So nano yaman yung kakatang ikwa, nano yaman yung kakatang ay accomplish, it will not fulfill itang pagnasana ng kakatamong puso. Andiyan niyang mayor din kami, maswelo kami. Pero kay ba na ita malungkot ka, uling itang pagnasan mong assignment, may biyahe ka. So itang makanyan, So, what we achieve, ng kaya, at itang torment. Torment because it is insufficient to fulfill the desire of the heart or of the soul. And remaining in that attitude na balo tamo ing biye kabang atyuta kini,
ating kakulangan, we are blessed. Why? Huling itatutok ng magnasa, king kaganapan ng imbiye, na bukod mong ng Diyos siyang makaibiye. Makalunos na, potang balata mo yapi na ini. Potang, yung kaya katampag santungan yapi na imbiye, katiking yato. Potang yung kaya katamo ng pag na sanitamburi mo paninang matula. At maging manhidtana, karetang aliwa. Balata mo yapi na inimbiye. Uiting makatakot. At kanita nakatamo warningan ning hapong kino. Kanita nakatamo awsan pansin. Pero bang kanita lalong malalam, yung kakatampa manintindi, karining amano na ning hapong kino. Agkatanda kayong balikdan din ng adwang halimbawa, kimbanal na kasulatan. Muna, reng mo munang Kristiyano. Makanang rempe patutuan, yun yung sasabihan ng Isus. Balutamo, dakal karing minunang Kristiyano, halos kalululangan. Kalululangan. At balutamo mo naman, kayong istorya na ng kaligtasan, mera kala mo, deng lino, mikyami makwalta, anyang akit dala, dening mumunang Kristiyano. Bakit nanikit da? Look how they love one another. Imbalang metong, detangatin, pisaliring kayatinan at dinakire ni karing kayabera. Akit tamo ita, keng Acts of the Apostles. Karin, meto nga, mahalagang patutuanda, aliwain ni iyang panibatanan ng kaligtasan. At nung aliwain ni, nanin dapat gidake, nananggawan, idake. Na pinakita mo, king biyan ng meto nga komunidad na pabiya patutu, karining sinabi ng Jesus, king Ebanghelyo, ing masalang tanda na mabibiyeta mo, na mabiyeng komunidad, agpang karining katurwanan ng apong kinu, potang mamagos ing grasya. When there is sharing. At palagay ko yan mo naman yung pagnasanan ng apong kinu, nyalikwane kay katamo, yung banal ay Eucharistia. Anong nung ka rin paganakan kay katamo, na makanano yung mismong biyenang dinauna. At susundo ng gagawa nini kapamilatan tamo. Potang tatanggapan tayo, parang kanita, lalo tayong nakakawangis. At yung grasya na mamagos, lalong-lalo na, karing kay katang kapatid. Daranas kasakitan, karing kapatid tamong kapus abye. Na naman hadwa ni nga pong ginugawan talang milyonaryo. Ingadwa na ni nga pong ginu, itamong ating dakayanan la. Bangka nita biyabi maglakbe, painturo, king ganapabye, hausan tang kaligtasan. At metong alimbawa mo naman, warning, yan pining metong karing talimhaga, abing kita na ng kinong Jesus, yung tungkol king metong taong makwalta. Metong makwalta na iya makasadyang midake. Nune, ing kayambye, tenam na, o telakad na king kayang kayatinan. Nga na makanyan, karakal ko harvest, nga nakaswelo mo, nga na kaya sarili na. Pangalatira rin bodega, lesa kanala, pera gulne, bangkanta ka rin la. Karinyamig santong. Pero bandan talawi, making manhidya, king pamangailangan daring aliwa. At nano sinabi na ni nga pong Ginoo, mangmanga na. Botambengi, padala ko na yung visa mo nga. Padala ko na yung visa mo. So, ang kitamo ka rin na ipanagkat na ni nga pong Ginoo kay katamo, intuki kang Jesus, mo kabud pa isi-isi. Intuki kang Jesus, din na nakatang warning, lalawin tamo naman. Potam ipapakata na puso, king biye, keti yato. At inyang yampang amas ganap pa biye, yapin, ing biye, kayapi na. At masanting, babalik dan tamo, ining kakatampa magsadya, para king daratang koronasyon na ning kakatangin tong birhen.
Kaya masala at konkreto nung namburi na sabihan, nining may pabalitan din damtamo. Telagana imbina King Diyos. Kaya yamik santong. Kaya yamik santong. Napati karelang plano ng kayang maging asawa, linelena, bangkanita, ing mitinan pansin, ing biye ang maka Diyos. At ipagkalaman niya na iyo yung maging induna ng talapanghapos. At sa likod yung kayang anak. Nune dinakene kekatamo. Nyawin ng diwa apanagkat ng Jesus kekatamo. Maging matingit tamo, we must be sensitive. Sensitive baliway tampot ang atin lang sabi, may memuana ka, dadayo na ka, no? Nga mo nung sensitivity, yapitang maging matingid tamo, akakitala, rin kapatid tamong magkakasakit, akakitala, rin kapatid tamong malungkot, abayan tala. Abayan. Paramdam karela, this will not last. Indaranasan da, yung kalungkutan yan, this will not last. Huling ating Diyos na manakit kanyan, at gawa ng ganap yan. And while waiting for that, itamo sana yung maging paganaka karela. This will not last. At atsyuta ka rin, bangka nita panamdaman dahi ng tabi na nga pong Ginoo, kapang lalakad tang papunta king kaganapan na nimbihe. At katatulian, tsyuta mo naman kini, pan masaya tang pasalamat king nga pong Ginoo. Eta mo man malit-malitan, pituta na palang banwa. 7 years na pala, kining radyo. At pasalamatan tayo nga pong Ginoo, na kapamilatan na niting radio station na ning Archdiocese, ini, nga pong Ginoo, paganaka na mo naman, at kakalat na mo naman, yung maya pabalita ning kasalpantayanan, ampuning kaligtasan. At ang taking nga pong Ginoo, na sana kareting 7 banwa, okay, katang may labas, kilub na niting, kaya katang pamangamit ka niting radio station, ito sanang may kalat amaya, kapamilatan Remiel watang programa, isundo na saan palubungan ni nga pong Ginoo. At kapamilatan da rin ng daratang pambanwa, maging kasangkapan tamo sana, para bang kanita, kapamilatan da rin kaya katang programa, lalong sumulong at lalong matatag yung kapaniwalanda ring sabla na makirandam kay katamo. Natin tamon Diyos, iyamong bukod, panibatana, ning kaganapan at kaligtasan. Dirinda kayong maya pa oras, ikayong kapatad, amani muna at magobra kay tiking radio station. Numakananong ing tubo, gripo, namakana yung tubo, potan dadalanan ng danum. Mababasaya mo naman. Ikayo mo naman sana. Nadadalanan ng grasya na ng apong Ginoo. Mangat mo kayo naman sana king kayang grasya. Amen. Alagad tamo po. Kalugurang kapatid, king saup ng kekatang Hindu, tim-tim at mit mong kambabantamong manalangin para king kanwanan at grasya ng Diyos. Nga tamongan maus at manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kabilugan a banal a kapulungan, banking kapamilatan ding sabla ng pamuntok at kayanib, apahayag na king mabilo gayato, karing anggang aldoning pabanwa, ing maya pabalita ning kaligtasan, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing bansang migigera, at detang magsadya para kaniti, mikakasundula sana at payapang miyabe-yabe, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing anggang pamilyang makasalbag, banking malagwang panahon, na numaning kasiran,
pilatan ding miyembro na, malarin king sawop ning kekatang indu, ipanalangin ta king Gino. Para kekatangan amag debosyon king Virgen de los Remedios, tanggap ta ng grasyang ibat king Dios, para king kaligtasan ning balang metong kekatamu, lalo na laban king virus a COVID-19. Ipanalangin ta king Gino. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na para king kapaldanan daring miyapektuan king COVID-19. Ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapag nasan aparala daring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live. Karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo. Ing kapasalamatan antimurin ing makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis, king pamagmasusi tamo king kapitong anibersaryo ning radyo. Para mo naman king makapasubaling kapag nasanda, Riandre Garcia at Joseph Raylan Veray, at para king kapasalamatan ding pamilyang Kiwa at Punsalan. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatid tamong meyango na biye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19, antimurin ring meyango bye Budong Alonzo at Corazon Amuraw Gatbonton. Ipanalangin ta king Gino. O Ginong, pauli ng kakang lukod, binyeme kay kami ingindu, ing Virgen de los Remedios, kapamilatana, ang papayanan mo kami king dala ng kaligtasan karing sablangal doon ng biyeme. Ito doon may kapamilatan ng Kristo Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Ganitin kayo kakundaon, matangga para pa ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Hoy, pamimiklalang, king kapamilatan ng Nuana Birhen Maria, pagdalada kami sanang tula at kapayapan kay tiking yato, reting malukaming ayin at panalangin. Napod baponing sabla, pagdalara kami sanang bi alang kapupusan. Itiyan doon may kapamilatan ng Kristong Kinume. Amen. Ing Kinu, mantabi keke. At keka antimurin, Itasyulare ang pusoy. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Kinu at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, impasalamatan da ka, kapilan man, ampong nukarin man, hoy pa, Diyos nga langangga at lubos mayupaya, kapamparangalan niya ing Nuana Birhen Maria.
Mapalad yan dili, karing sablang babae, ing malabirhen, ake kang piniling maging indo ng bugtong mga anak, king kayo payaning banal na Espiritu. Ing Birhen Maria, maging tunay ng indo ng kang anak, at bait ni antimong sala ng beto yato. Uli na nita, kampi na rin sablang koro ring anghel karim banwa, daralit min kang likaya, lain makiabi kami, kingalantok ng dampama may kapurian keka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuying banwa, mipnuying yato, kingke kang ligaya. O sana, pingkakatas-katasan. O sana, pingkakatas-katasan. Naanwan nga indaratang, kinlagyuning Ginoo. Naanwan nga indaratang, kinlagyuning Ginoo. O sana, pingkakatas-katasan. O sana, pingkakatas-katasan. Pingkakatas-katasan. Ikapin ng panaloy pa, ating beto lelangan, matampanak ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong kinumi, at king upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon papanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo. Bangkit ang manibat king kaya silag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, inalise daon, miyang pangya king ikaligay ng lakyo mo. Uli na nito, pa, panigapume, paluko bampong pabanal mula king Espiritu mo, reting ayin at daralampong daraon mikeka, man magawalang katawan, hampong daya, ng kekang anak, Yesu Kristong kinumi. Amen na bilin kay kami, king pagmasusyan mila, reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang benging bayo kanitang benging mi panganyayaya, kinwani ing tinapi. Kaya pasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti karim disipuluna at ngana. Kunan niya iti ikayungan at kananya. Uling iting katawan ko, amidawan parang kekay. Makanyan mo naman, kay batan ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. At dinwang na iting ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iting ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya ng bayo ang pangalangagang tipan. Ami bubu para kay kayo, ang po para kaning sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kadako. Pasyag tayo ng misteryo na ng kasalpantayanan.
Yang ining kaganakan mi o mapamakalulugig pa, imakaligtas ng pamaylasan pong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pangasubli ng mepe at yung pamaytas na banwa, at lalim makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darawon may kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pong banal a sakripisyo. Baliktad may pakalulu ing ayin ng banal a kapulungan mo, at kilalanan may ing midaon king biyena, apauli ning sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut keha. Pagkala mo sana, king kami ngan may pasiknangan, king katawan ng pong daya na ning anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alangang gandawon keka, at papalyarian ng kaming mirakayanan king pimamananding banal mo. Muna, kambe ning Juana Maria, kapilan man berhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring duwan mong apostol, ampom maligaya mong martir, kambe ng San Fernando, San Gabriel, Arkanghel, ading sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kaso panalampatan at king arapan mo. Oig pa, itisan na ngayon ing pamisod ni Keka, ing pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan ding sabla king mabilog ayato. Pasik ng mesana, king kasalpantayanan ng pondugod, ing manalakapulungan mo, akasalukuyan maglakbe kaya king yato. Kami ning talasuyo mo, i Francisco, ing kaming Santo Papa, Florentino, ing kaming Arsobispo, Ipasiano, ing Obispo Emerito, ding sablang Obispo, pari ang pondiakono, ding sablang susuyo, ding banal kapulungan mo, at ning mabilog ka kapulungan, agewa mong sariling keka. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin mi, niting kekang pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo lang ang tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ding kapatad ming mayaw na biye, at ding sabla keka me matula, ampon me muna ketiking yato. Margud mo sanang tanggapan king kayarian mo, anong nu karin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagam ng banal Espiritu, sablang parang alampong ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggamang king alanganga. Amen, 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 amen. Kimit mong lugod ay kapanaligan, maus tamungin ikikakatang kaluguran na ipa, at nga tamungan malalangin.
Ikawas mo kami king sablang Maroko pa. Malapit mong pagkalubing kapayapan king panawid mi. Ban king kasopan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati king pamanalipan na ng kasalanan. At may kabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kalikalikan. Kapampanayan ang pampag sa tiyan mi. Impanyatang ng mitmong ligaya ng dalapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa igpami, ing kinume Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mula saan babalikdan din kasalanan mi? Nung pansinan mo, ing kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. At pamayapan mo yung pisan metongan, agpang namuring ing kaburian mo. Ika mo ibiyang pamagari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sana kapilan man kay kayangan. At keka, antimurin. Yang pangtayang ining waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kay kayo. Ng kordero ng Diyos, niya'y milalako king kasalanan ng yato. Malaring mayawis king apuna na ng kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, balamu mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emusana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pamamilatana ning induning kay kangan pugtungayan at parating nga nasanang pakinabangnan. Kapamilatana, ikabos mo kami sana king sablang kaligaligan at idake mo kami king kayang kabanalan. Ideadon mi kapamilatana ng Kristong kinumi. Amen. Lukluk tamo po, gampanantaya po ngeni ing launching ning new musical arrangement ning station ID o station jingle ning radyo ning kakatamong Arkidiocese. Ireberendo Padre Joseph Mary D. Bacay, ing station administrator ning radyo ning kakatamong Arkidiocese, basane ing Certificate of Acceptance para kaniti at kay batnaniti yapin ning pamaglagda king certificate kambening kakatamong Arsobispo. Pabustan niyo pong basang ke ining kalamnanan ning Certificate of Acceptance. This is to certify that the DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of San Fernando, Pampanga, has accepted the new music arrangement of the station ID or jingle, which was produced by the Our Lady of the Holy Rosary Parish, Barangay Santo Rosario, Pau, Santo Tomas, Pampanga, through the efforts of its parish priest, Reverend Father Joel Jomarsus P. Gatos, on the 7th anniversary of the radio station, September 7, 2022. Turned over by yours truly, Father Joseph Mary D. Bacay, Station Administrator, DWBL 91.9 Bright FM. And it will be acknowledged and will be signed by our beloved Archbishop, Most Reverend Florentino G. Labarias, D.D. Pakiramdaman tayo po ngeni ing mensahe ng Reverendo Padre Joseph Mary D. Bacay, ing Station Administrator ning radyo ning kakatamong Arkidiocese. Kung po makakabayin ka na kung Thanksgiving message. Muna, of course, pasalamatan tayong Diyos, ne? Uling yapu ing ganaganang meg pasari king radio station tamo king kakatang Archdiocese. Kareni pong pitong banwa na delanan tamo. Kining kakatang Archdiocese, of course, not to mention, ini pong hanggang ini na daranasan tamo pong COVID-19 pandemic. Pero in Diyos, king kayang lugod, king kayang ganaka at kaya pan, binyene pong metong maragula regalo ini king kakatang Archdiocese. Pasalamatan tayo po kay ning Aldong IT. And of course, at siya po ing igpa ni kakatang Archdiocese kaya ni, pasalamat ko po king kakatang Archbishop Florentino G. Labaria. Sapong dong, thank you very much. Palakpakan tayo po. Basta't king radio, balo ko po alang ali, kaya kayo. Salamat po kaya kong suporta. And of course, kanak po kung celebrant gani, Father Joel Gatos po, na metong yan naman karing kapari po, na susuyo at kapanalig kakaluguran tamo kaya ni King Radio Station. Father Joel,
Thank you very much. Ne? Thank you very much. And of course, kaya kayo pong talapagobra ng radio station, no? The whole staff of DWBL 91.9 Bright FM. Palakpakan nyo naman ng sarili yun. Thank you so much. Sana isundo tamo ining mission kaya katamong tingwanan king aus na ning Ginoo. And of course, rin pong ganaganang listeners, then ganaganang pong followers kaya social media, and then pong kaya katamong silent benefactors, sponsors and donors, no? Kaya kayong po maglapo in kaya kaming tula at kapasalamatan kaya kayong uling ikayo po yung talagang ginamit na ni nga pong Ginoo para po sumulong ya, magbunga ya po ining kaya katamong radio apostolate yung kaya katang Archdiocese. Thank you very much at bistat maned ako abanggit po tunggal-tunggal pero inimu po yung kaya kaming ayampang kaya kayo. Then kaya kaming panalangin at ingaldo misa parati ko pong makakayabe, Kenny. At siguro po, dimdam tayong kaya katamong Archbishop, masanting niya po itang kayang message, itamong ang makipagobra kaya katang Archdiocese Radio Station, daluya nakataning grasya ng Diyos. Pero sana itamo mismo, mayuyubog tamo kaya ng grasyang pagkalob na ni nga pong Ginoo, mo kaya katamo, lalong-lalo na hanggang manalbe, makiramdam at kakaluguran tamo kaya ni kaya katang radio station. So dakal pong salamat at sana isunduyo po yung kaya kumpaman nyo porta, kaya katamong Archdiocese Radio Station, 91.9 Bright FM. Thank you very much po. Kaybat na po ning tauling bendisyon at pamitubod, abeyabetayang idalit ing himno opisyal ning Virgen de los Remedios. At kaybat na po ning himno ning Virgen, karintaya po damdaman ing new musical arrangement ning station ID o jingle ning radyo ning kakatamong Archdiocese. Dakal pong salamat at talakad tamo po ngeni. King kasopan tamo at suya kilagyon na ng Ginoo. Aghinawa king banwa ampon yato. Ginoo, ikabos mo yung kapulungan mo. At bendisyonan me king mana mo. Yung Ginoo mantabi kay kayo. At keka ang timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, higpa, ampoy nga na, ampoy Espiritu Santo. Amen. Umen na kayong ngeni king kapayapan, banluguran, ampong suyuanye, ingapong Ginoo. Salamat king Diyos. Remedios
Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo.